Ebusiafo me mamo akwaba ediba Xposed so we enye ni gisem na eyareho sempa bebre eba Christian atwo sensem a emre a yehu se Christian atwo earthquake si ewo Turkey ya ye dofo bema ye player ba kope eko edi no ho eko ka adwem na ono nso with search ye ko hu ye no na obi enim se Christian atwo na nke wo so ya alive for us. Need to be the testimony for God and all that. And at the end of the day, no, ya nyane sa. Christian Atsu efrimu ya kofa no na waye nyame dia. Obi besie waye funu na chese ai ye twemu a ye no krabie ene ye boaye ene ye exporti efunu no ede ba Ghana. Munim se ohwa Christian Atsu ye exporti no ede ba ye. Yes, ye ne ye de ni free abroche mamu, take memu de ni ba Ghana. Ye man befitting welcome our airport enkofo ko twitwaye enkofo di won ho adwadwo arewo otumu se obi etwa adwadwo ye man the national salute obaye mampanyi bejetire enina ekohobi ekohia abusuafo eba Christian Atsu nsem nyina enche bia ne hu se abusuafo kra ayere won ho etumi ye de ekohu mampanyi ema ye kase ye be man befitting burial ba onim se Ghana de so obi wu a ye ni 1 week ansa ni eye be den ebeba so obebi bisa se eti Christian Atsu 1 week da ben na eba so o hwe video ya se 1 week eba so on the 4th of March, which is on Saturday, but I was say o hwe the caliber of Christian Atsu na I was say onboboa no ekonenim enye se bia de be che no ansa na de be si ni eba be canopy ni ade because ye nina munim se o hwe Xposed GH ye call Christian Atsu efie ekotwa nkofo on the lives of Stephen Tornado appear Kojo Asamoah ani ye mame Lydia Forcing arewo emre bia hu ye hwe video bia ye post ye na Lydia Forcing kra wotumi nye den enkasa na Kojo Asamoah kasa kra eya arewo otumu se the caliber of person na wokosa no we ye nsusu ye da enda ye dwenwa ensisi so ama ya benya ho trending news ankofo eka ene ye nya Christian Atsu sorry ya nya asofo aba be kase Christian Atsu wu ama ankofo bi kra ye den patiase eya asefim nso se ne etie bia no die ye hu no wadaye mu no eya ye ni so ede ayeden ede amaye enti ye hwe uhwe video ya etwe ko na eko ni na eye Christian Atsu 1 week a ayeden eba so na ahomboa nkofo etutu na onim se ni fie mpo ni ye koye na titiwo ebetu ma na 1 week na se wona e busy wona na wo nyamre bi ntumi kofi oni na no ene ona ababa eba be kan ye ho na ya ye Christian Atsu 1 week e wa jinga no astrotef eno so eno nti aha Xposed GH meka eya rewo sem de ebia wo de wo be ko adwumam ebia wo su be ye busy be bisa senti Christian Atsu 1 week me sempo na ma ye den ma hwe uti fie o wo wani o ye Xposed GH ya crowd say ye be bro on live enyan so wo be join here o YouTube anom na eja wo de notification bell na den ato ye post pe obenya na obo say ye de live no den bro na de interviews ene nkofo ene o metwetwe nkomo ene de ye besi ni na ye de be den ye de be bro na eya rewo de na so ye ni na ya de ato Ghana fo ni na wona de ato wani unim say as a man he was in kola wo mu nyi ndu bebi aye o ma hwe o mo papa oni pokra wo ti wo na wonye du say na edu bebi a ha oni amanye bia okom wonye obi ne na akasa na wo ma me ne wo papa eni wo no how do you feel eye wo sen ete wo sen eye ahwewo na nkola nkitikiti ahwe wo neja o mo papa wo ye national asset for the country ene ye nya no ebio o hwe video ya na ye tell say ye nso ya boabo ya wo say ye de be proud what everything na ebe koso ewo Christian Atsu 1 week no dey ase ye gina mu de ne Xposed GH akacho say yes no Ghana and beyond na enyu ntu bi a be pese me de kan ene se osemadie bi e da bama no so be hwa enhwe eye den a emre bi beba Christian Atsu be da ho ama wonsu wa kohwe bi no aka se madie bi da bama no so be hwa enhwe eye rewo sem na so onipa ye ba ye besa ye den ye besa akọ yenim sensem bebre aba o Christian Atsu ehun sem no na so ye hwemu se wo man ene nkofo a ye dono na me hwa no ne wasem bia ye ka se all lovers all friends and family and sympathizers are what
invited sympathizers kana me de sabio enya agromo na so na me ntiase na chese adofo wo mo pese mo ye o mo hye abusuafo ene wo bibia hyeden yakọ ene ade de no mo ye invited ene nti be gina platform so e ka se menua be bibia wo bia ye hia ewo eyi Christian Atsu 1 week no na se na ye nkra ye nua no ai na ye hu se ye tu awon na ye de ye tu na watumi eba so a hwe yen ewo Xposed ebusua enya tin eya arwo na nso obi ne kan o se wo sefie owo amena ewo we no sana baakufo enye den owo ahoma we enye baako na ye den efro enipa efrim na nso de ebe hye ne se onyankopon enkra ye ansa na yenyinche ansa na ye den ye frim se owo ye be frim se no eya na eye den eye ya ebusiafo tasene ye be hia ewo 1 week no ase aha na me di mo be se akra baba